Sithi isihlabelelo samaNazaretha, kanti nxa sekuvaliwe awusenakungena, nanxa uthanda nanxa ungathandi. Isihlabelelo sesi-4 leso sesine esihlabelelweni zamaNazaretha sithi kanti nxa sekuvaliwe awusenakungena nanxa uthanda nanxa ungathandi. Kusukela manje isikhathi 9:17 umhla ka-7 May 2025 kuyavalwa ukunikelela umfundisi umlungwane. Baripothe ama-akhawunti endaba enkulu isizathu sokuqala mangasuye laphaya kwibhayo sebeyisusile imininingwane. Ongaphakathi sengathi inkosi nganibusisa.